Esther Kinya ni mwekurotwire na wimbo wa nkurukia miaka 10 Kinya uria umite nturene ya Kamauta wardini Antobetwe Gembe Central aritarire thieneje yanjiriria ari gukurwa igondene cibitari Nyambene level 4 nera nande atiumba Kinya kwichwira nerigaira na bawe kurimia bauma skuru no akiharirio ntupo daktari munende ne cibitari Nyambene level 4 augite uthithina yumanite na gukurwa igo indi umanagia na kini kia mtu nitora tugutarirwa ni Marion Karuge. Ane nturene ya Kamauta wandini Antobetwe Kiongwe Gembe North musie kwa Esther Kinya ura withitwe kulukira minyamaro emingi miaka kathombe kulukite kuma ukurwa iyo cibitari ya Nyambene level 4. Alunilisha umotwansi 11 Lewa sonira njata twansi swara cibitari njana hospital kunda kujire njata anjili kuleta zilina njasoke kilifori tawangulia wampea wantomilu njatamilu na kuwa kwa tuika njali ya sumpwezi luanga kizimi angazini kumpisa kwa tuika mbili kuula kulea kuwa mkwa ntomea kulea Kinya kunyua ntomea kunyua Brasha kunyua kwa tuika yotika Jia awo Ntombe tanja nkoya yunkona tukumbola iya Nkaiwa kinya ntonjile Na nonto mwekuru uyu nethiritwe ikulukira rwa Kairo ruingi na atiumba kwiditira ngwino eriku ariathira na bawe bele barabathoma skuru ya Kathatene primary nibo bamutethera cia kuona bia kuria na arabauma skuru beta matungone kana otwa mira no bacionera mwate jo antuko na kautethio kangi bakiona kulukira tori kaka no mike kaka zumo kaka zumo wanke kuma sukuru za ira cia oro ngeta nkauri matunga kana bya kurua uinde ya oro ngeta otunga mira utua mira ndatumira binko na nde yabyo tukaura bya kuria tukarua tukaria kuria kiwe na streni no ntomba utumira kunya mathao ya tanzatu akithiria bia kuria inya bia ngilasi tukinyate mea kuria nesiko kinyata atonga nkimasi nekeria kalo itumbo kinya kanywa no ntororome rwake rwa sukumiro rureja saindi emwe ruonthe rurume saindi emwe ruri kwarie kwawe kwithera kwina thina kinakethera kenda wita mwana nango kethera uri okue watumika wo mwitanira ni mbasi wa daktari munene murungamiri cibitari ya Nyambene level 4 Githu Wachira akuwa burueti umanite na ukurwa iyo thina kwa yumana ciana mwana ari umunini riretherwa akiuma maiyo na nonto wimbo bote nyimba no bone otungata cibitari ni ya Meru level 5 na mwasi akabua kulingana na wanavyo kidhi kwamba kuna uwezekano kwamba hii shida ilitokana na kung'olewa jino. Ningependa kuelezea kwamba hii shida haihusiani na lile jino halilotolewa. Huu vimbe ni moja ya vimbe ambazo zinaweza tokea kwa mdomo ambazo huwa tunaita odontogenic tumors. Odontogenic tumors ni aina za uvimbe ambazo kutokana na viini ama cells ambazo huwa zinatengeneza meno wakati mtu anapokuwa mdogo, meno yanapomea. So mabaki ya vile viini yanaweza saa zingine yakakuwa na yakawa ni uvimbe. Kulingana na vile ambavyo tumeelezewa kwamba amekaa zaidi ya miaka 10 na huu uvimbe, hii inaonyesha kwamba likelihood ya hiyo kuwa cancer iko chini. Ni shida ambayo inaweza ikatibiwa hata hapa kwetu katika kaunti ya Meru. Katika hospitali yetu kuu ya rufaa ya Meru tuko na madaktari ambao ni specialist wa haya maneno ambao wanaitwa maxillofacial surgeons, na hii ni shida ambayo wao wanaweza kuitibu. na nonto thineni mwerete mpanga akare mwikurerana bawe nkulukia batandatu na kuromba endiwea baukumile ati na kinya tongere bonde county ya Meru bedro be mutetherio kinya cibitari nikienda umba kuona utungata winkora mutuma na kawera panta cibitari ntazwe twaromba mheshimiwa mutuma ntoithingia deputy governor amona kawira Mwangasa governor wetu wa Meru toburomba no bo mutetheri weta cibitari omba ikuthiro mwemba yu no ntonarigiti kuthimwa kwa no nyati cancer ntoto goromba tugwa no ntubo kiao kia Murungu kana no ntubo endi ba Murungu bamutethie ethiresa wobo batu kana ethiresa wobo bangi ende ito kuromba utethio
ki karambuka ilemia human rep wetu atutetherie mweguru uyu no twitwiba sote no usuni muno nturene yetu akario. Nkiripotera Wero TV nturene akamauta wandini antubetwe Kiongo Egembe North mbeta wa Marion Karugi wa Kenywa.